Bahaye ikaze nshuti bakunze Voice TV Rwanda, mwebwe tubana umunsi ku munsi imigano byacu bya buri munsi. Joseph Kabila biravuga ko yaba agiye gusubira muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, gusa mu gusubirayo kwe akanyura muri burasirazuba bwa kiriya gihugu, aho ashobora kuba agiye kwiyuza na AFC M23 mu mujyi wa Goma. Joseph Kabila Kabanga wahoze ari perezida wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yatangaje ko agiye kugaruka muri kiriya gihugu nyuma y'umwaka umwe yari yarahunze. Joseph Kabila Kabanga wahoze ari perezida wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yatangaje ko agiye kugaruka muri kiriya gihugu nyuma y'umwaka umwe yari yarahunze. Ibitangazamakuru biri muri radio mpuzamahanga y'Abafaransa RFI na Jeune Afrique byasubiyemo inyandiko ya Joseph Kabila yavugaga ko azataha mu minsi iri imbere, kuko iki gihugu cyifashwe nabi mu rwego rw'umutekano no mu zindi nzego zose z'ubuzima bw'igihugu, kugira ngo afashe gushaka igisubizo cya kiriya gihugu. Joseph Kabila yavuze ko nasubira muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo azahera mu burasirazuba bw'iki gihugu ahakomeje kubera intambara y'ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo n'umutwe twaje intwaro wa AFC M23. Amakuru avuga ko uyu mugabo wayoboye Repubulika ya Demokarasi ya Kongo imyaka 18 yose na Moise Nyarugabo wigeze kuba vice perezida wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo mu gihe cy'ubutegetsi bwe, baba bateganya kwiyunga n'ihuriro rya Alliance Fleuve Congo ribarizwamo umutwe wa M23. Ni amakuru yemejwe n'abarimo Olivier Katmutu wahoze ari minisitiri muri leta ya Kinshasa, akaba kuri ubu ari umuvugizi w'umunyapolitiki Moise Katumbi. Mu butumwa yanditse urubuga rwa X, Katmitu yagize ati: guhitamo kwa Joseph Kabila kujya mu burasirazuba ahagenzurwa n'inyeshyamba si ikimenyetso gusa, ni ukwibutsa ahazaza hacu dusangiye twese. Joseph Kabila avuga muri M23 mu gihe ubutegetsi bwa Perezida Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo bwakunze kumushinja kuba umuterankunga mukuru w'uyu mutwe wa AFC M23. Nibiregwe nyirubwite n'abantu be ba hafi bakunze gutera utwatsi bagasaba Kinshasa gutanga ibihamya by'ibyo bamurega. Mu gihe AFC M23 yerekanye ibyisaba Kinshasa mbere y'imishyikirano, uko byatangajwe n'umunyamakuru wigenga ukora inkuru zicukumbuye Steven Wembi, ihuriro rya AFC M23 haba ari cyo ryasabye mbere yo kugirana imishyikirano yari yose na guverinoma ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Mu byo AFC M23 yasabye harimo kuba M23 yasabye itangazo ryerekana ko Felix Antoine Tshisekedi ubushake bwe bwa politiki mu by'ubutegetsi bwo kugirana imishyikirano itaziguye na AFC M23. Mu bindi M23 yasabye harimo ivanwaho ry'icyemezo cy'inteko nshingamategeko cyo ku itariki ya 8 Ugushyingo 2022 hamwe n'izindi ngamba zose z'ubutegetsi bwa Kinshasa bwafatiye AFC M23 kugira ngo imishyikirano ya politiki ibashe kuba neza. Ikindi M23 yasabye harimo ivanwaho ry'ibihano byose by'urupfu, gukurikiranwa n'impapuro zo guta muri yombi no gutanga ibihembo ku muntu wese wafata ubutegetsi bwa Kinshasa. Byatanzwe n'ubutegetsi bwa Kinshasa ku guta muri yombi abayobozi n'abakozi ba AFC M23 kugira ngo bizatume imishyikirano ya politiki. Ikindi M23 yasabye harimo kurekurwa bidatinze kw'abasivili bose cyangwa abasirikare bose bafashwe kandi cyangwa baregwa gukorana na AFC M23 kubera isura yabo cyangwa ubwoko bwabo cyangwa kugirana umubano wa kinyamwuga, ubushuti cyangwa ibicuruzwa n'abanyamuryango ba AFC M23. Ikindi M23 yasabye harimo guhagarika no guhana imvugo zose ziba urwango akenshi zikurikirwa n'ibikorwa byo gukandamiza no kurya abantu kimwe no guhiga abantu batangijwe n'abanyekongo kubera isura yabo cyangwa ururimi bavuga. Ahanga bibanze ku rurimi rw'igiswahili ndetse n'ikinyarwanda, yitwajwe ko bakorana na AFC M23 cyangwa kuba abacengezi b'abanyarwanda. Ikindi M23 yasabye harimo kurangiza ibikorwa byose by'ivangura no guhagarika ubwenegihugu ku baturage bavuzwe haruguru. Ikindi AFC M23 yasabye harimo gushyira ku mukono amasezerano yo guhagarika imirwano hagati y'ubutegetsi bwa Kinshasa na AFC M23. Ibi byaje gutera ko ibiganiro byari guhuza Repubulika ya Demokarasi ya Kongo na AFC M23, ibiganiro byari kubahuriza mu gihugu cya Qatar byaje gusubikwa. Ibiganiro byari guhuza intumwa za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo n'ihuriro rya AFC M23 byari kubera mu gihugu cya Qatar uyu munsi tariki 9 Mata 2025 byasubitswe. Ibiro ntaramakuru Reuters by'Abongereza byatangaje ko impamvu yatumye ibi biganiro bisubikwa itaramenyekana kandi ko indi tariki ibyimireho itazwi. Icyamenyekanye nuko byageze tariki 7 Mata uyu mwaka yaba uruhande rwa Leta ya Demokarasi ya Kongo cyangwa urwa M23 na rurakira ubutumire bwa Qatar bwo kujya muri biriya biganiro. Mu cyumweru gishize intumwa z'impande zombi zari zahuriye mu gihugu cya Qatar. Icyo gihe zageranye ibiganiro byatumye AFC M23 ikura abarwanyi bayo mu mujyi wa Walikale no mu bice bihana imbibi. Tariki 18 Werurwe umuyobozi w'ikirenga wa Qatar Sheikh Tamim bin Hamad Thani yahurije i Doha Perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame na Perezida wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo Felix Antoine Tshisekedi. Aba bakuru b'ibihugu bemeranyije ko inzira ya politiki ariyo yonyine yo gukemura
ikibazo cya leta ya Repubulika Demokarasi ya Kongo ndetse n'abarwanyi ba AFC M23 bagenzura ibice byinshi byo mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru na Kivu y'Amajyepfo. Tariki 27 Werurwe umuyobozi wungirije wa AFC M23 Bertrand Bisimwa n'umuyobozi ushinzwe ubutasi n'ibikorwa bya gisirikare Colonel Nzenze Imani Joe bagiye i Doha baganira na leta ya Qatar ku byifuzo byabo. Icyo gihe intumwa z'u Rwanda n'iza Repubulika Demokarasi ya Kongo zari ziri muri Qatar ziganira ku buryo aya makimbirane yahagarara, cyane ko yahungabanyije umubano w'ibihugu byombi. Icyo gihe kandi intumwa z'u Rwanda n'iza Repubulika Demokarasi ya Kongo nazo zari zahuriye mu gihugu cya Qatar ziganira ku makimbirane yari hagati y'impande zombi kuva muri 2022 ashingiye ahanini ku rugamba rwa AFC M23. Ni mu gihe Repubulika Demokarasi ya Kongo yemeye ko yatumye ingabo zayo zitsindwa na AFC M23. Minisitiri w'ingabo wa Repubulika Demokarasi ya Kongo Guy Kabombo Mediavita yemeye ko leta y'icyo gihugu yatumye abasirikare bayo batsindwa n'ihoro rya AFC M23. Mediavita yabigaragaje ubwo yagiranaga uruzinduko muri teritwari ya Uvira mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo rwari rugamije gutera akanyabugabo abasirikare bagize imitwe ya Wazalendo bahanganyemo n'umutwe wa AFC M23. Abasirikare ba leta ya Repubulika Demokarasi ya Kongo n'aba Wazalendo bari muri Uvira biganjemo abahunze ubwo AFC M23 afataga umujyi wa Bukavu tariki 16 Gashyantare uyu mwaka. Hari hashize ibyumweru bibiri umujyi wa Goma nawo ufashwe. Kuva AFC M23 afata umujyi wa Bunagana mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru muri Kamena 2022, ingabo za Repubulika Demokarasi ya Kongo zisobanurira abanyekongo ko zizasubira inyuma mu buryo bw'amayeri kugira ngo zitegure gusubira ku rugamba zisubize ibice zambuwe. Mediavita yabashijwe impamvu ingabo za Repubulika Demokarasi ya Kongo zihora zivuga ko zizasubira inyuma kugira ngo zitegure gusubiza ibice ariko karangira zambuye n'ibindi bice. Asubiza ko ikibazo cyabayeho ari uko abasirikare babayeho nabi. Ati niba abasirikare babayeho nabi utekereza ko bazakora neza ku rugamba? Ntabwo igisirikare gishobora gutsinda intambara mu gihe kidafite ubushobozi buhagije, kandi abanyapolitiki nibo bakwiye kunengwa. Uyu munyapolitiki yagaragaje ko leta ya Repubulika Demokarasi ya Kongo yabonye aho ibintu bipfira, fata umwanzuro wo kongera ubushobozi bw'abasirikare. Ati niyo mpamvu twaje hano kugira ngo duhindure ibintu. Nubwo Mediavita yemeza ko abanyapolitiki bafite uruhare rukomeye mu kuba ingabo za Repubulika Demokarasi ya Kongo zitsindwa ku rugamba, abasirikare bato nabo babibazwa kuko amagana menshi yabo bafunzwe kuva mu ntangiriro za 2022 bazira guhunga urugamba. Abasirikare bato baburanishijwe mu nkiko zitandukanye zo muri Kivu y'Amajyaruguru na Kivu y'Amajyepfo bakatirwa igihano cy'urupfu. Muri Repubulika Demokarasi ya Kongo kandi Abanyamerika bari baragerageje guhirika Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo boherejwe muri Amerika kuri wa kabiri tariki 8 Mata 2025 muri gereza ya gisirikare Ndoro. Imfungwa eshatu za Amerika z'Abanyamerika zashyikirijwe abategetsi ba Amerika imbere y'abayobozi ba gisivili n'abasirikare ba Repubulika Demokarasi ya Kongo. Michel Maranga na bagenzi be babiri bafunzwe bajyanwe ku kibuga cy'indege mpuzamahanga cya Ndiji, aho binjiye mu ndege idasanzwe iberekeza muri Leta Zunze za Amerika. Iki gikorwa cyagenzuwe n'inzego za gisirikare, ubutabera n'urwego rushinzwe abinjira n'abasohoka. Cyakozwe hubahirijwe amategeko nk'uko inkuru dukesha mediacongo.net ibivuga. Abayobozi ba ambasade ya Amerika muri Repubulika Demokarasi ya Kongo bagize uruhare runini muri iki gikorwa bagaragaza ubufatanye bw'ibihugu byombi. Muri Gicurasi 2024 umutwe w'abantu bitwaje intwaro wari uyobowe na Christian Malanga wateye ingoro ya perezida ndetse n'inzu bwite y'umunyacyubahiro Victor Kamere. Mu bagavye ibitero harimo Abanyamerika batatu barimo Michel Malanga n'umuhungu we Christine Malanga wari uyoboye agatsiko wishwe mu gihe cyo kurasana n'abashinzwe umutekano. Nyuma yo kuburanishwa no gukatirwa urwo gupfa, aba baturage batatu b'Abanyamerika hamwe na bagenzi babo bo muri Kongo boherejwe kurangiza ibihano byabo muri gereza ya gisirikare ya Ndoro. Nyuma y'imbabazi za Perezida Felix Antoine Tshisekedi zerutse, igihano cy'urupfu cyari cyahawe Michel Malanga Maru na Taylor Christopher Tyson Zerman Paul Benjamin Robben cyahinduwe igifungo cya burundu. Perezida wa Repubulika Demokarasi ya Kongo Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo yafashe icyemezo cyo guhagarika amasezerano yagiranye n'abamuhuzaga na Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu biganiro bigamije ubufatanye. Umuvugizi wa Perezida Felix Antoine Tshisekedi Tina Salama tariki 7 Mata 2025 yasobanuye ko iki cyemezo cyafashwe kubera ubu Leta ya Repubulika Demokarasi ya Kongo ishyize imbere ibiganiro bitaziguye hagati yayo na Amerika. Mu bigo byahuzaga byagiranye amasezerano havuzwemo China RCC ya Kirane Gimo wabaye umujyanama wa Perezida Donald Trump ubwo yiyamamarizaga kuba umukuru w'igihugu muri 2016. Leta ya Repubulika Demokarasi ya Kongo yari ihagarariwe n'umujyanama wahariwe Perezida Felix Antoine Tshisekedi mu by'umutekano Desire Kashmir Elibande Kangole na Gino
bagiranye amasezerano y'amezi 6 afite agaciro ka miliyari 5 z'amadolari za Leta z'Ubumwe za Amerika. Ubwo Hati yahabwaga aya mafaranga yemereye Leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kuyahagararira mu biganiro by'izi nteko nshingamategeko ya Amerika n'izindi nzego z'iki gihugu kuyifashisha mu itumanaho ryihariye no mu busesenguzi bw'itumanaho. Hari ibindi bigo byari byimaze igihe kinini bikorana na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo nka Subscribe Strategic ya Joseph Sarkivi wabaye umujyanama ku butegetsi bwa George Bush. Iki kigo cyahembwaga ibihumbi 70 by'amadolari Leta z'Ubumwe za Amerika buri kwezi kuva muri 2022 kubera ko cyafashaga Minisiteri y'Itumanaho n'Itangazamakuru ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Minisiteri y'Itumanaho n'Itangazamakuru ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kandi yakoranaga n'ikindi kigo cyitwa Bill Partner kiyoborwa Brian Bielan wakoranye na Trump, cyishyurwaga ibihumbi 100 by'amadolari Leta z'Ubumwe za Amerika buri kwezi kuva mu ntangiriro z'umwaka wa 2025 ubwo Leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yari ikomeje gusabira amahanga gufatira u Rwanda ibihano n'umutwe witaje intwaro wa M23. Yohereje intumwa nyinshi muri Leta z'Ubumwe za Amerika, inyinshi muri zo zavugaga ko zihagarariye Tshisekedi. Leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yashakaga kuganiriza Amerika kuyifuza kugirana nayo amasezerano y'ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro kugira ngo nayo ishyire igitutu ku Rwanda na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo nk'uko Tshisekedi yabigaragaje mu kiganiro yagiranye na New York Times muri Gashyantare 2025. Iki kinyamakuru cya Jeune Afrique cyatangaje ko byageze aho ubutegetsi bwa Amerika bwinubira izi ntumwa zoherezwaga n'abahuza kuko byari bigoye kumenya uko intumwa ya nyakuri ya Tshisekedi. Mu ntangiriro za Werurwe i Washington DC hageze intumwa za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo zari ziyobowe na Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga Therese Kayikwamba Wagner, zaganiriye na Perezida wa Komisiyo ishinzwe ububanyi n'amahanga w'inteko ya Amerika Brin Master. Izi ntumwa na Brin bemeranyije ko tariki 3 Werurwe zizagirana ikiganiro n'abagize iyi komisiyo, gusa cyasubitswe ku munota wa nyuma ubwo kwihwiswaga ko muri guverinoma ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo hagiye kuba impinduka. Tariki 3 Mata intumwa za Amerika ziyobowe n'umujyanama ushinzwe ubufatanye na Amerika na Afurika Mossad Burus zasanze Tshisekedi i Kinshasa zimuganiriza uko icyo gihugu cyazo gishaka amasezerano y'ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro. Umwe mu baganiriye na Jeune Afrique yatangaje agira ati nubwo Mossad Burus yagaragaje yeruye ko Amerika ishaka amabuye y'agaciro ntabwo yigeze abihuza n'umutekano. Kuri we izi ngingo ebyiri ziratandukanye. Ubwo Burus yahuraga na Tshisekedi we yamubwiye ko ari gutakaza igihe cyo gukorana n'ibigo bibahuza, akwiye kuvugana nawe mu buryo butaziguye. Ukora mu biro bya Perezida wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yemeje koko Burus yasabye Tshisekedi guhagarika ubufatanye n'abahuza mu rwego rwo gukoraho akavuyo bitewe nuko buri wese wajyaga muri Amerika yavugaga ahagarariye Tshisekedi. Ati ni icyemezo cyafashwe kugira ngo ibintu bisubire mu murongo. Buri wese yari atangiye kujya muri Amerika mu izina ry'ubuyobozi yewe atanaherewe uruhushya kugira ngo ahure n'abahuza. Ubu rero twabonye umurongo w'itumanaho, ni ibintu byoroshye bizajya bikorwa kiyobozi binyuze mu muyoboro usanzwe. Burus yatangaje ko Amerika izakomeza kuganira na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ku masezerano y'amabuye y'agaciro nk'uko uburasirazuba bw'iki gihugu cyo muri Afurika bwabonaga umutekano, ashimangira ko iterambere ry'ubukungu ridashoboka mu gihugu nta mutekano. Ndagushimira abanyanage kuva ku munota mbere kugera kwa nyuma. Icyo ugomba kumenya kandi ukazirikana nuko tubakunda. Nimba rugamba rugeze kuri Voice TV Rwanda, nagusaba gukora subscribe ubundi ukajya ubana natwe mu biganiro byacu bya buri munsi. By'umwihariko wari warakoze subscribe, icyo nagusaba no gusangiza kino kiganiro inshuti na bagenzi bawe. Nge twabanye nitwaga Ishimwe Teddy, twabwire ngo turabakunda.